Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patiman abtad iku sambayang kepakai adingka makakenal ayang kuto ako kumanian na gusto ukit-ukit asuan ka. So game ang tipong magusintan sa giyang kaya video. Baga na abtad na tadarrata athna as-salah. Miya katots kanyan athna as-salah sa ikumasa adinyan di kasambayang. Pamanabad miya katot sa ikumasa adinyan di kasambayang na di niya katawan wanto na unon isuan yan. Ikadua betad na syakka athna as-salah. Kedua betad na giyong kuta miya dua-dua pamikiran yan o ino mga day miya batal so abdas yan antawa akada ugay nayak ya dua-dua pamikiran yan nasa giyong kutod na masa adinyan di kasambayang anto na isuan yan. Ikatlo abtad na tadhakkara annahu ghairu mutawaddi. Kaya tuusan yan sa ikumasa dinan ikasembayang askan yang besna di makapag abadas video tua so ikadua betad na miya dua pamikiran yan. So ikatlo betad na kaya tuusan yang pia-pia. Ikapat abtad na miya kaselam sa kanyan sangkot sambayang yan. Thumma tadhakkara annahu lam yatawadda. Orian yan nakiatusan yan ada bes makapagabedas. Udi nakiatusan yan miya batal bes swabdas yang kagi na badan miya kasembayang sada abdas yan. Na anto na pengulolaan sayo manusia sagyang kay ande lagi daya abtad. Paganayron. Tadarrata athna as-salah. Miya katutskan yan sagyang kutama sa dinan di kasembayang. Magdagla papakay sa saya. Wanton onon ni pengulolaan yan kagi mibubulog buku sambayang yan. Anton onon ni suan yan sagyang kutama kaya pakatutian. So hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan la yansarifu ahadukum di pagawa susambayang o isarkan o pama dinyo pagawa isusambayang yo hatta yasma'a sautan aw yajida rihan tama sada managian sounds so sound sato aw yasma'a aw yajida rihan udi nada mabaunian so baw o ndu am yakap usang kutatian yan. Na udah mabaunian, udi na udah managian, udah magdamian, na diskan yan pagawa sa giyang utas sambayang yan. Sa manoto na, o miyakatotskan yan, na kailangan amada ko sambayang yan. Anto na isuan, amay kaskan yan na imam. Bedin miyakatot. Bedin lominyo agyang kutandu, adin yan nakapaar. Subhanallah. Bata dila boroso, miyangi bulog so ididian, miyangi tulod so ididian, katawan dan sop kelok sa basta mialoks na maragan uban yan papangaaran sundi lagi dito situasyon. Api imam na anto na isuan yan ay asuan yan na kagiyam niya katutskan yan na pagawaan yan din susambayang yan. Malagi antawa ka maamom odi na imam skan yan na pagawa din ko sambayang yan kada abali kiterus niya nun sangkot kap sambayang yan ka mababatal so abdas yan na mababatal so sambayang yan. Dabalin yan. Napagawas ka niya sa sambayang yan, pagabadas ka niya sa Roman, na sung sa Roman ko sambayang yan. So imam, ano na isuan yan? Pagawa ko sambayang yan, so imam, na sumakatutundugon sa likod, sumakasasapon sa likod, na uwad na mataukiran, na suisakiran, na saliantian yan, as kanyan ipagimam, na iteros yan, agyang kuta, di ikapagimam o imam. Na ribat o baso imam na itaros yan na tigin na itaros ang naya kami ang ibulugbo na kay anak no bagan di man pasadaging asambayang ka na diyanan kapakay. Haram. Sudusa na lang uno to mapambakontol o imam ang may kaskan na itaros yan o to. Akatawan yan na karibat so lang uno sambayang mga makmum yan. Eno kailangan na ay mga tutundog ko imam sang kutama sa dinan di kasambayang nagyang ko to aadan aswa yan o di na matao magimam. Ako pa kaya kasaliantian yan so imam in case aadan maulawla o imam. Na, ikadubtad na syakka athna as-salah. Miya dua pamikiran yan no. Ito na ini mga day. Miya batal so badasang kagian tawa kada. Anto na isun yan. Bapagawa ko sambayang yan. Antawa karoon ko sambayang yan. Aroden ko sambayang yan. Din pagawa ko sambayang yan. Tamang pansadan yan, matanto sa ginawa niyan, ubam yabatal, swabadas yan, na di din pagawa ko sambayang yan, na itaros yan, din agyang ko ta sambayang yan, kapaduto ko mga waswas o syaitan. Okay? Ikatalo abatad, kaya tanudan yan, piya-piya,
pemana kata tanudan yan, kaya tuusan yan. Amia batal bes swabdes yan. Udi di makapag abdes na ban miya kasembayang anto na isuun yan. Aya suun yan, na lagi dusuan upagan na batad, apagawa ko sambayang yan, na pagabedas kanyan, nagubuka soy sa giyong kutas sambayang. Na lagi dito mambuso imam. Pagwas kanyan ro, na saliantian sa kanyan umamum yan. Okay? Na, padpan abatad, ikapat abtad na sallama, thumma tadhakkara, miya kasilam sa kanyan din. Uriyan yan na kaya tuusan yan, annahu lam yatawadda. Kaya tuusan yan, adas kanyan bisma kapagabdas. Anto na isuun yan? Ay asuun yan, na pagabdas kanyan, na kasoy niyan so sambayang yan. Kasoy niyan agyong kutwa, sambayang yan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.